Začenja se igrica po imenu Outlast 2. Ok, to bo cringe zdaj. To bo full cringe, stari. Prosim, zbrisal bom to tile. Ok, you can adjust the game by moving the slider. Damo čisto Joj, evo ga tam, jaz ga že zdaj vidim, stari. Kaj naredimo tak, a se vidi, dobro, pač oni tam strašni, tam ko je. Tega. Zdaj ga vidim. Zdaj ga ne vidim. Zdaj ga spet vidim. Kak ne dam? Hvala ti, Mihael. Jaz sem vse, ki sem jo obrnil. Joj, stari, let's go! Tak bom pustil, okej. Da boste lahko še nekaj videli. Let's go, boje, sada palite like, pošarajte stream. Samo, kaj pustim tak full na glas, a me čujete sploh, če je tak na glas. Edino mogoče grafike, upam, da ne bo štekalo, tak. Dal si jom pač vse na high. Tak bom pustil, evo, tak je vrej. Samo da mi ne bo štekalo. Kontrole, general, mouse sensitivity, mogoče dam tak bolj, ker imam rad nižji. Malo manj dam, ok. Tak je vrej. Tak je vrej zdaj. Ok, ste ready, folk, špilamo Outlast. Moram kamera popraviti, stari, moram nekaj s kamero naštima. Evo ga, zdaj je fiksana kamera. Ok, mogoče malo bolj dol dam. Mogoče malo bolj dol kamero dam. Da ne bo kaj zmotila, veste kaj mislim. Tak nekaj, evo, to vrej. Ok, let's go. Let the fun begin, ja, let the fun begin, stari. Story mode, I'm just here for the ride. Hard. Kaj dam na hard? Ali dam na normal? Ajde bom na normal dal, ker prvič igram boljše, da dam. Outlast 2 contains intense violence, gore, graphic, sexual content and strong language. Be careful, folk. To, kaj boste videli v toti igrici, ali pa karkoli, jaz nisem kriv. Evo, tu vam piše. Tu vse piše, evo, tak. Tu vse piše na igrici. Continue, ok. Lynn Langerman is an investigative journalist seeking the answer behind a pregnant woman murdered under possible in a rural Arizona. Pač, mi smo kao neki, tisti, ki ne vete, ne, mi smo pač kao neki novinar, ki preiskujemo pač umor ene ženske, ki je bila noseča. V nemogočih okoliščinah. Blake Langerman. Čakaj, kaj? Ok, jaz sem Blake Langerman, njen mož, asistent in kamerman, ok. Vse moram rekordat kao, ok, in tak, glasim luč. Pol me ne boste videli, folk, čakaj. Tak je vrej. Ok, tak je boljše. Glasim luč. Blogiraš opet tekst. Ok, kaj je boljše tak, folk? Evo, tak. Let's go. To bo zdaj zanimivo. Štima? Čisto tema. Ja, pol me ne boste videli, pol me ne boste videli. Čakaj. Pol me ne boste sploh videli. Pol ne boste mogli videti reakcije, pa nič. Boljše, ja, tak bom pustil, ker ne boste mogli drugače videti. Pazi, da ti novi Karakanđula, nemam iz Karakanđula zdaj, stari. Jaz sem stisnil go. Let's go. Ajde, palite like. Naštimajte si kokice, hrano, pijačo. Samo da še tu izklopim led lučke. Tak. Kaj je to, stari? Kaj je preglasno? Ok. Dobra mala, stari, dobra. Kakaj je dobra mala? Ljubosumna. Ljubosumna, stari. Strahovski servis.
was dreaming about Jessica Gray Shit, stari. when we were kids. Oh, yeah. Jessica. I haven't thought about her in ages. Kraj Anđela v zadnjoj akciji. We're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. Kakve melode, jao. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Ajde intro da čujem kak izgleda intro. To morate vedjeti, stari. Can't work my diaphragm with this thing on. Blokira kamera, alo, ja sam to kamera tu hoćem net. Wow. The fuck? What the fuck? Sorry about that. The panel's a little soft, but To ti pilot nazna. Pilotirat. That was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. Landscape hoće. You got me? yeah, we're good. Evo, tak hoćem net. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie, have a soup pie. Stoj, kad dam še bolj na glas, se mi zdi, kot da ni dovolj na glas. Kako je grozno zadaj. Ajde, govori ženska. Here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Hey, Lynn, Jane Doe. I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls in the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. Subtitles hoćete imeti, ok. Evo subtitle. Time to game. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! Kaj se dogaja? We lost the engine. Fuck. Kaj? Olo! Daj, Ljubčka! Ljubčka! What the fuck, stari? Ova je skor vun padla. Ženska je skor vun padla. Samo jaz bi dal Ljubčka sprve, tak načelo, direkt. Tak, vse bo vrej. Outlast 2. Kida, fuck sem zdaj to, stari. Ne, Jezus Kristus. Prehitro mi je to. Prehitro mi je, sorry, folk, sorry. Ok, še, vreje. Jo, Jarko, servus. Joj, kak ste lepi. Subscribe na moj YouTube channel. Pa pošerajte kanal. Krščanska šola, mogoče. Nekdo je tam, stari. Kaj jaz lahko laufam? Koliko je to ura? Gasilni aparat bom vzel, stari, po glavi nekoga vdaro s tem, če mi prije. Ujebate. Okay. Izgleda, da sem sanjal to samo. I guess. Kaj se mene čuje, ko je zvok v igrici? Okay. Kida, fuck, smo se skrešali to, stari. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Lynn je lepa, ne, moramo njo zgubiti, stari, lepa punca je. Lepa ženska, jau. Škoda, Lynn. Pridi, Lynn, zate bomo najdli. Ne, skrbi, Lynn, jaz imam vse pod kontrolo, jaz sem pravi moški. Jaz imam kamero v roki, jaz bom jih tepal s kamero, če kdo prije.
Shit, stari. Palite like, folk! To jump over a gap, press space while moving forward. Nice, nice, nice. Samo počas. Kaj pa tu? Dobre hlače imam, stari, neke kao cool hlače. CTRL, samo malo. Ok, evo ga. Pošarajte stream, a ja tu moram se zalaufat. Hopa! Stari, sve to ko kengur. Important image should be captured on video. Ok, to moram sve capturat. Oh, shit. Jesus. No, there's no bodies. She's not in here. Ja, tu je ni. Lynn! Stari, tudi helikopter se... Kaj pa oni pilot, samo dinče je pilot tu? Ne, rekao je da ni bodio, ok. Night vision moramo vklopiti. Joj, kaki night vision, stari, skoro nič na vidim. Ok, se malo vidim. Na mi zdaj točkajte, folk. Na mi zdaj točkajte. Oh, fuck me. What the fuck? Oh shit, kaj to je pilot? That did not happen in the crash. WTF? Kam on to captura? Pa ne, stari, da moram gledat to. Oh, fuck. Skaj mi to blinka? Išči baterije, ok, to je važno. Jaz nimam nič baterije, samo lehki bitrate imam, stari, to je visoki bitrate. You can look back by holding left alt. Nice. Lahko breakdancam s kamero. Evo, zmanjkuje, jaz sem malo živčen, stari. Ok. Palite like, subscribe, share. Željko, legenda moja. Kje si, Željko? Ja, ko v Apexu, stari. Slide. Ok, zdaj moram, rekordam neko vas. Vas, ok. Reload. Reloadat moram. Reloadam, gun. Kamero sem reloadal, stari. Let's go. Tu moram preko skočiti tu. Se ne radim tega tekat s kamera, vse se vidi zdaj. Vse se trese, Miki Milane. Je kdo doma? Halo, Franc? Nikoga čujem tu, stari, what the fuck? Jan Horvat, Srb se nije dobrošao na stream, kjera je to Outlast 2, palite like! Is anybody there? Pač WTF? Please. Kaj? Ok, zdravo. Hey. Ok, pick up. Oh shit. Čekaj, kak? Pa kaj, jaz tak ne vem, kaj klikam, stari. Tab, you can look around. Stari, če nekaj piska tu na levo, what the fuck? Pa kak dam to stran? Ok. Veš kaj, vseeno mi je za to. Reload, da bi rad kamero. Samo da mi nekak skoči, kaj. Ok, to je malo creepy. Ajde, palite like. Ok, nekdo je tam, stari. Zapri vrata. Nasvidenje. Jaz grem strano tu. Verjetno jaz ne smem biti tu. To je creepy, stari. To je creepy. To je creepy bilo zdaj. Ne tega več delat. Lahko linam forward. Stari, zdaj imam čutek, kot da... A kaj ne moram tu skozi iti? Ja, veda, če ni kluke, stari. Doj, če čujem nekoga skozi tu. O moj bog, ne, jaz ne moram tega.
Adio, folk, palite mi like, share, subscribe. Oh, that's creepy shit, Jaz pa ne vem, kaj moram delati, to te igrice, stari, kaj, da nas prosto? Odpri vrata! Zapri vrata. Tu se nekdo dere, stari. Ne, verjetno moram iti na vrata, zbavam se. Se že misli. Gremo tu not. Was machen Sachen? Ich lebe in Deutschland seit 1,5 Jahr. Evo, Željko. Evo si, kada nema mi tega govori, stari, nema mi tega govori, že tak. Reloadat bi rad šel kamero, ali pa jo tudi ne bi, jaz se lahko tu noč skrijem. Lahko noč. Fajn se mete, jaz grem spat. Ne, zabavam se, ne, grem tako hitro spat. O, pa tudi grem, čakaj, zakaj nisem hotel tega narediti, stari, WTF no. Ne, zabavam se, se moram zafokusirati na igrico. Kaj tu piše? A se nam da, brat, to folk? Na, se nam da tega, brat, ne. Vse razumemo, Liza. Oh, our loving God continues to bless me with vision. To je toliko tega, stari. Pač, ok, v glavnem nekaj groznega verjetno piše tu not. Kdo je to? To je verjetno ta Franc. Pika bandage. To je bandage. Yes, give me that. Ki si Lana, Servus? Zakaj francosko? Das ist Deutsch. Das ist klar Deutsch. Und nur Deutsch. Deutsch sprechen. Kam pa zdaj moram iti? Lutat bi mogel. 3 ciklo, stari. Oni, ko je spilo danes skribo z mano, vejo, o čem govorim. Daj si dremga. Jo, čakaj me za nami tega govori. Ajde, palta like, folk. Zakaj mi, joj, kamera. Da, čakaj, jaz zdaj grem spet noter, ker jaz moram najti baterijo. A je kakšna baterija? Tu zdravo, jaz iščem baterije. Jaz nič rabim, sam baterije rabim. You can hide, ok, spodaj se lahko skrijem. Išči baterije, če iščem baterije, sami nikjer ni, stari. Zapri, ne veš kaj, ne, nam zapre vrat, stari. Onda ne bo noben jezen na mene zaradi tega. Oh shit, zdaj pa rabim baterijo, stari. Kaj rekordam? To rekordam. That's fucked up. That's fucked up. Ok, shit, zdaj pa imam težavo. Stari. To open Windows. Shit, stari, what the fuck. To sploh tako strašno ni bilo, sam pač je bilo strašno, ker ni bilo naenkrat. Baterije. Kje da fuck so baterije, stari, daj no, what the fuck, kak naj najdem toti vasi baterije, oni sploh elektrike nimajo, stari, kaj šele baterije. Najverjetno tu od spodaj moram iti brez baterij, stari. Dobro, Lana, dobro. Aha, spet imam night vision, samo jaz ne vidim, stari, what the fuck, če ne vidim. Ker ni baterij, zaradi tega ne vidim. Ne. Da nehaj, Željko. Jaz zdaj grem nazaj. Oh shit, nazaj ne gre več. Ok. Gremo nazaj. Shit, ne gremo nazaj. Če ne vidim, stari, what the fuck, sploh ne vem kam hojim. Joj, kamen. Pa neka muzika je strašna. Ja. Nice, zelo nice. Ne vem kam hodim. Tu nekam spredi moram iti. Zabil. Ok, what the fuck. To je bilo kar nekaj zdaj. Oh moj bog, kje sem jaz? Tu nekdo pred mano, stari. Alo, to je ful Jaj, majko. Zakaj si jaz to delam, stari? Ne vem kam hojim. Tak zaleto sem v njega, verjetno. Tu pred mano je. Ojoj, da mi luč. Karakžonžula. Se zabavaj, stari moj. Kje s njo, stari, what the fuck? Tam je luč. Yes. Jaz sem prišel na isto, stari. Čakaj malo, stari, samo malo. Oh shit.